Kuyini misinformation? Nsuku zonke sifunda amakhulu ezindaba ezithunyelwa ebulenjini, imifanekiso kanye lezihloko ezijiyeneyo, kodwa akusikho konke kuliqiniso. Kulapho imisinformation engena khona. Kusuka kungumbiko ongamanga osatshalaliswa ngephutha, njengamazwi angaqondanga abhalwa ngaphansi komfanekiso othile, noma umniningwane omdala maqondana nalowo mfanekiso, kumbe okulihlaya kuthathwe njengento eqinisekileyo. Lapha kusuka kungelanjongo yokulimaza, kodwa noma kunjalo kumemethekisa ukungathembani kanye lokuphiceka emphakathini. Kwesinye isikhathi abantu basabalalisa izinto abacabanga ukuthi ziliqiniso bengazange bekhangelisise ubuqiniso bazo. Umzekeliso yikumemethekisa umbono ukuthi ukhetho belukade lukhungethwe yibugwelegwele, kungazange kuchwayisiswe lapho kusuka khona-ke lowo mbono. Yimisinformation leyo. Ngokuya kwesikhathi umbiko ongelaqiniso njengalo ulakho ukudunga imibono yabantu umemethekise inzondo, njalo ucikile phansi umbuso wentando kaZulu. Nanku okunye okungakuncedisa ekucwaningeni lekucubungulisiseni imibiko ethola ebulenjini. Okokuqala, khangelisisa unguye olusabalalisayo lolo daba. Lulotshwe ngubani? Kumbe lusekelwa ngubani? Umlobi engabe yingcitshi kumbe njalo usabalalisa umbono wakhe nje. Edabeni kuyacaca yini lapho luvelele khona? Kuyeneliseka yini ukuxhumana lomlobi wodaba noma ukuchwayisisa ngobuqotho bakhe? Okwesibili, zibuzisise ngenjongo. Kujongwe ukuthi wenzeni kumbe uzwe njani. Kungabe kuyimizamo yokudayisa, ukuncenga, ukuthokozisa, kumbe ukuhlomisa ngolwazi. Amagama asetshenzisiweyo engabe equbula imizwa efana lokwesaba kumbe ukuzonda yini. Khumbula inkolelo ezijiyeneyo kanye lemibiko yezopolitiko ejonge ukukhohlisa ivame ukudlala ngemizwa yabantu, hathi iqiniso. Nxa ulutho oluthile ebulenjini luzwakala kumbe lubukeka lumangalisa okwedlulisileyo, mana kancane uqale ukhangele noma uzwe ukuthi abanye onozindaba abathembekileyo bathini ngodaba olufanayo. Kuthatha imizuzwana engamingaki ucubungulisisa udaba, kodwa imisinformation layo ilakho ukumemetheka ngemizuzwana emilutshwana.